آوا و بلوانگه درمانه دبجنی آوا کبریتی یانجی آوا کانزایی گرم آو جه زکی اردی بگرمی دردکوید پلا گرمیاوی 47 بو 5 پلا سیلیزیه خلق بو چارەسەریya nexweşiyên pêstî û çend nexweşekên din qesta verê diket. Ev koma hevalan ji dihok hatîne û duwem care bi armanca çareseriyê dihêne verê. أوباغا الصحية يعني هان بو جلديجي هان بو هاستي هان بو فقراتا هاسي شو من بيخو عملي كريا عم اسوقت تما ذودا ساتا اسبيراحات يعني فيلم بيتان او بيتان فيلم بيراحات بيتان استفادة من جديد يعني جارات يعني تهات نبا جارات دوية وأحوال السيئة جالك وباشا وهنديت تبعت في غابة تشتي في غابة هري برسي يعني ما هست برسيت كده وبو مسألة جلدي ومسألة دي موجود في غابة ما جالك وباشا Beriya du salan ev bîre bo merema kiştûkalî hatiye kolan. Lê ava wê derket ya Kanzayî. Esmet xudanê wê ew kire germ av. Ji bilî merevangeheka giştî cihên taybet bo xêzanan jî çêkirîne. Her joreka wekî vê bê 5,000 dînaran didet bo mavê çendîn demjimêran. بدیل زراعی و از زراعی را بکنم افشین وی پروژه و استثمار بکنم خلق یک استفاده جه ببیند چونکه لیف بزنید ما گلک خلق چتا در و چتا حمام علیل چتا ترکا چتا باجر دیل دنیای بوه آوه اول جار من آوا برا فحصا من مقارنه دیال آوا حمام علیل کرد فحصای جمعینا درکت آوا ما گلک و گلک لیف استاندارد عالمی اوید کل ترکا و اویدی آوکا پرفکت درجه ایکه. لگوری پشکنینین بو آوی هاتی نکرن. 15 ماده کانزایی تدانه. من جه دکتر رعد عبدالرحمن نوجداری پستو جوانکاریان پرسی راست وکی خلق دبیجید او آوه درمان بو نخوشیان اگر راست بو چه نخوشی باشه و بو چجی خرابه. پیکاتی توی گلک معدن مفیدم بو پیستی و بو ایشت پیستی اوید ام روزانت بینی نساخه ماده تیدا بو شکل نرم کت ماده تیدا بو بیروی کم کتن ماده تیدا بو التهابه که بیده چه بید برینزی ساخ کت ماده تیدا میکروبی تکوشید اوید وکی گریبون آنجره بیا نکته به عندك جلد حساسه نشد تحمل و ماده که بریدید کت آنگرماتی بکت ام نصیحت ندیم چی تو که اوید جلدت حساسیه گله کردی از گرماول گنده بوتیای سر بناحیه زاویته دکویده پشتا بنداوا دهوک اکم جارلوی گندی آوکا خوصا بهت دیتن بو کسکی که اکم جار بید بهتت ناوه آوه دا من ایک دو جارا تست کرن نه از هاتی من ناو داد بجی درزی کار لشمرو ویدن هنده یا گرمه وید آود ویره دا مینیتن چند خلقه که هنجی ساعته که حتی پلا گرمی آوه بهت خاره و بشیت ناو دا خوب بگیری و هر واسه بهنک جیلیت هیتن جبروی که بکیر و خارنه نایتن و اب بهنجی هنکی آن نخوشه لی اگر تو ناو دا بمینی هن هست بوی بهنجی ناکی نوکلشه من حتی ویری دبیجی در زیگا تیرات کن جبر گرماتیا و آوه نایف رمضان رو داو گنده بوتیا لسنور نحیه زاویته